Golden Globes voi somriat pahnih na chu kumbul chan na atan ro pui takane izo alo ni le ta Hollywood hian nuam thei ang bera program siaman thiamin an be ro pui le khop mai diktak chuan khovel pum huwa pamilar tak tak de mun khata an fuan khom na hun hi neyani lo na po alo rei vele ta a film chang thiam bera bera changa in hwal na nei niaril lel mek de milar in kopti taka khovel huwa palar hat de Chelaule moilu tukaron in chaitele tuak tharte zai thiam lar thengin kan lorin lok angegin Golden Globes ceremony hi aro puin mitle beng atlai le remrem hle dunchum kan video a hian Golden Globes simzana thil theng langsar deuh te kan en hodo na ni Golden Globes Awards ceremony hi chuan mithar tam tak andon in lan chin ba ka Michen khatan annu na hun ro pui tak anton na hun ti te po in asoi thei ome comedian le actress ni bawk Nikki Glazer chu avoi khatna atan Golden Globes Award ma ni chawa host thei masaber aron nia atop thlengin fiam thu nen lim om takin he award sem na hi akai shoya ni show tanani ma hian Nikki hian miril rutina lo thei ang ber turin thei top achwa ti asoya nikum lama host Joko yan award semzo ani nuwa demna ato na sato wang te po ati thei ome mase Nikki hian athu soitum soi chwa lok thei lo chang le tle mahan soi ba deu nok lai te anei na save viau thau mai Welcome back. I'm first time Golden Globe loser Nikki Glazer. Glazer hian award lian thampo voi ni lai dong to Adrian Brody chu fiam thu tho na na ron mangin tun lai case lar tak nei mek Didi le baby oil chongchang fiam thu tho nan amantel ba ka Kylie Bialpa Timothy Chalamet chu amoi mulbuk tak wanga han fiam zavin Timothy moi mulbuk deu tak mai chu aron kap deu saka You have the most gorgeous eyelashes on your upper lip. I think this is just such mi puin an limpui hle rualin heng afiam thu chen khata wanga soisel na ero apumpel thei tabik chuang lawani heti la hian Timothy hi abial nu ne me Kylie Jenner nen he award semna a hian ron kal tunin tha ti anin lak sakna satba ka anin lai chin na po rin a yin alang nge mel hle ani ole award sem chungchang kan lu tak tak ma in red carpet lama han lut ma sapodila chelau tak tak enin miti han ti tlai ma sapot te ang tunjum Golden Globes chu chung ko zan ti mai thai turani a actress chelau le choi thailo Angelina Jolie chu afanu Zahra inaron joy oma anu chuan tak nen hian red carpeta chelo takin anron in landu nani Jolie hi Maria film wanga best actress nominee ni in motion picture drama category ania tuntum hian he award hi donglo ma se Golden Globes Award hi voithum ngot alo dong to ani ti chuan amingi sia ta changringot po a ombor imit thangal chin Baywatch star Pamela Anderson po afapa Brandon Thomas Lee nen andon in lan boka Pamela hian kan lo mit tha chin anga tak sanal chungchuang tak kha ron phaulang lem lo ma se akum ngai to chuan alanal khop mai tuna hian kum somnga pasari lai alo ni veta a nima sela tun Golden Globes sa hian The Last Showgirl ti achan na wangin motion picture drama a best actress nominate alaron ni pahial thau hei wanga hemi chuma po hian a mel ron in lanani The Dark Knight Rises Hitman le The Expendables 3 wanga kan shatlar Glenn Powell po in award semna hian anu le pa aron shuai ve boka ani po hian ka hlo hlakin host Nikki chuan khoya po mu turi Twister le Hitman ate mai baka kabial panen kan mutun lai po hian ka thwa kai omani ti in You were in everything. Twisters, Hitman, my head when I'm having sex with my boyfriend. Thank you so much. he afiam thu wang hian mi pui annui na sam ham hle Dakota Fanning po api le ama ang bokalar a unaw nu El Fanning shuahin aron inlan boka Fanning te unaw hi anron moi khop mai ani unaw hi events liana chuan mudun aningai meu lava ma sevan nei thak takin kumin Golden Globes sa hian kan mudun thei hlau mai anlan dan la amoi a uzok Dakota hian nomination a mu wanga ron inlan anninge yang Dakota Fanning hian Dolce & Gabbana Corsen moi ron in thuamin
apian amoy bok nen avun rong zong nen korsen hi in me takani elfaning heroin champagne kor satin rong moi tak aron ha a anute zona animal print omin he abol gown hi a in me tak zetani elfaning soita ka chuan Maleficenta Princess Aurora achanka kamit thalo theilawa khata changkhang ka du usual topa baka ka movie po ka monam kala ti reng adang ron swak le afat se ka tingot mai ti chuan Ariana Grande po anu nen anon in lan ve boka Ariana tan hian he zan hi zan chin chia thlak tak ni in a musical film Wicked wangin avoi khatna nomination a mu ani chumei baka Ariana hian asam rong ron ti dang lamin asam bleach trin chu aron ti uk ve ta thunga amoi pui khop mai heti lai hian rin phak ba ka dang lama ron langzinga Emma Stone hi soi mai thayani om love mitin makti hial khopin asamaron ti toy mat maya korsen moi takron ha in kong shen a sheng tel bok asam thar hi Emma hian a in me ema sam toy langnu launia kan lo ngai na ril ru kha min pai tir hlok thei hialani red carpet aron chelo zwal zinga Zoe Saldana hi Golden Globes adon na ma saberani bok nen aron chelo rem hle Zoe hian red carpet a chocolate rong gown moi takaron ha a akor ngong thuk le moi dang dai tak hi director Antonia Design ania kor rong mil tur tak hian amita cheiba ka avun rong nen in soi boka amoi tak zet asam felfai taka achon khom chuan achi or moi tak chu atelang sar le zwala atlere in bel te hi Cartier diamond ni in aman atlom lauti po asiat hle ani tin ana sawai hi soimai phalchi ani lo bokang Hollywood lama chon mithar ni ma se Golden Globes ahum ho thei tlat ani hi celebrity stylist Carawel Chandron chein Dior thom no peplam korvaron ha in satin pon feng aron fenga alandan hi haulam viau angin langma se Cartier diamond zung bun le a silver chi or choker anti mai aron or te hian atilang sar zwal hle ani titsuan Mindy Kaling hi han en le ta ila a in cheidana hi chuan Golden Globes trophy te po a ang hle mai So happy to have you here. You're presenting tonight, absolutely looking like the Golden Globe trophy yourself. Red carpet a gold color hak hi celebrity ho hian anin ti mu ti chutlang shiat ania tunchum Golden Globes sa po hian Mindy hian glitzy gold Ashi studio gown spring summer sangni somni pali couture collection a mi ron ha in he kor hi adar ba omlo crystal tlesep sepaluan chu ania hemi chuma mi te soizui hlo le nalti pol takani ome I'm actually having the best time. I'm going to bounce back and forth. Red carpet looks soita ka chuan Selena Gomez hi soi mai chi animi alawang Selena hian Golden Globes nomination pani lai a moboka in cheidan pu athiamin athom no hak nen hian princess ni mai oma moyani Cinderella ang mayin Prada off shoulder pol aron ha a anin hwal na zungbun mil turin Tiffany & Co diamond tree moi tak mayaron in belbok celebrity kutin lam chei thiam tombe kan French dip manicure moi takaron ti sakin hairstylist Ronaldo in asam moi takinaron siam sakboka asam style dan ringot po hi soizui hlo tak ani le pek Justin Bieber nen in ka ino ina nei hial ang ti asoy ni in hemi chungchangero video danga ron soizaw tumta ila Emilia Perez star Selena Gomez si apasal hual nita Benny Blanco nen ron in lanin anlim dun mel ema Selena hian anin hual na zungbun po atho pui chian cha te amu kwal zak he Golden Globes a hian Selena hi nominee ni in eng awards ma hum ho talo ma se kan thin lungero anei vek kan ti thayang award ceremony vela korngong zau tak hak le mong bornal tak tilang theitura thom no ha khi milar ten anin ti mu lai ani a chutiangin Rachel Brosnahan po hian chung thil pahni chu thom no pakhata moi takinaron hatsuak ang puaw chunga min mel tir ngoi thei khopin alang hot ngar hle akor hi Alexander Mandel kone thom no ni in silk chiffon pol shing duk moi tak mai chuan atak samoi na tilang sar zwalin aron in me rem hle a khovel hua pa phei khok man to le lar Jimmy Choo phei khok silver moi lutuk aron bun chuan atilang sexy bok David Paradot lereu aron in belle a hairstyle ain mil boxi hetikova sexy Rachel Brosnahan hi
Achanna Superman na engtiang che in nge in lanang en achak om ta zek zek mai. A new age is closing in. Ti chuan soi mai phal lo zinga Demi Moore po atel lo thai lo. Demi Moore tan hian zangni somni pali kha kumcha ani tak zeta he Golden Globe sa po hian adin mun aron chat pha tareng bokani. Moore hi Brad Gariski anron sayin Armani champagne rong silk gown aron in bela he akora hian Swarovski crystal silk tel ni in achwar du via wangem ti chukan shebik launa a anal chung suang hle ani. Cartier beng be le banbun in Berlin amit noi tle sep sep le asam sei moi takte hian malai Hollywood in cheidan zol deuh ma se a in me em ema thilmak ve deuh mai chu Moore hi mana ta to achanna ghost wanga kanram theng thenga kan lo mel shot lar em hian film chang thiam te choi moina award lian tham ami mala aladong mi lo hi ani ghost te khan doi thiam nu le ma chang jok khan Oscar Best Supporting Actress Award alanul loya engponi se nakina kan la soidon thauna in tun Golden Globe sa ero adong ta hlau hi kan lo lompui ve em ringot mai ani ti chuan Titanic a chang tunu Kate Winslet po achiat la ngaya la chelo rengin erjem cream suit aron in bela Titanic soi chuan mitha a akor fual hak moi choi thailo tak tak te kha alo langa khang kor fual ang chi kha Kate Winslet hian moi pui em chin ma se alo upat zel ta ka chuan suit hak nuam ati tak thu asoyani red carpet a chelo langsar zwal zinga ato pernan Zendaya hi soi chwa thiam phak lo khopin aron nalani aniang fashion icon tan chuan Golden Globes te hi chu han chan chi ani lo shim shim bok nen Zendaya po hian Golden Globes voice somriat pani na hi moi takin ron hong te tita ila a om lo hau lawangle ani hian Louis Vuitton serthlum rong duklam akere khenga fual corset kor angong po sweetheart neckline anti kerchin thuam aron in bela Christian Louboutin peacock akor ne na in mil em aron bunbok The Challengers wanga nominee Zendaya hian a thuam in bel hi ain me in a hairstyle nen po ain mil na ro e chuti mek la yin Bulgari diamond thi aron orpo alangsar nala ma se thildang zong aya a fence temit la tu berero akut veilama diamond zong bun show tak abun hi ani thung Zendaya hian thom ron nei hatin Tom Holland nen anin hual ni oma thu thang chu aron ti al zwala red carpet a diamond zong bun show zet ron bun chu fence ten anlo mu mai lo chiang hle tin a flying kiss spek dana po hian Zendaya hian a fence te hi ngoi rengin thil shi ru ka tum ni te po in angai the hialani ole tuna chuan award lam han hoi le ta ila hemizana award dong ma saber tu chu Zoe Saldana ni in Amelia Perez movie wangin female actor zinga supporting role changme zo berathan ania ani hi Golden Globes nominate ani voi khatna le award adon voi khatna ani nge Zoe hi alom hle ti asya thaya achap pura ain sum zo me lo ani ber mai It's just us showing up for each other and celebrating each other, and it's just so beautiful. Amelia Perez movie hian award dang pathum lai hum ho belin chungte chu Best Comedy or Musical Award Non-English Language Film Award le Original Song Award te ani Agent Brody po in The Brutalist mangin Best Actor Award la in alom hle ti asya theiba ka akopui Georgina Chapman le ama lo thir ve tu anu le pa te sunga alom tu asoi mola The Brutalist hian Best Drama Award le Best Director Award te anhum hotel bok Jessica Gunning po in avoi khatna atan nominee ve in Best Female Actor in Supporting Role on TV Award alave bok Rangli choi theilo Demi Moore chuan The Substance a che chat em wangin Musical or Comedy Motion Picture Best Actress Award ahum ho a achung ten in lama changalo enin anlimpui hle ti po kan lo mu thayani Demi Moore tan chuan a Golden Globes lak na masaber ni lo ma se award puitling actor anga alak na masaber ani a Moore hian nuk ul cheu chungalom thu so yin kumsomli panga chuang lemchan khowela kalotel to a tun hi actor anga hlotlin na ka chanvoi khatna ani ti ena soi Demi Moore hian lemchan khovel alu chil tirin director te chuan
popcorn princess tia an ngai nep le mu se chin zia te soi chuakin a award don chu ama tipum hluma tifam kim tu anga angai thu le anun khalkal tu athil nuam ti le ngainat per ati awanga lomman adon anga angai thu soin limchan khovela atan muna omzia shilnon tu anga angai thu soi bawk Vin Diesel le Dwayne Johnson te po hunrei tak chung in huat na naya anom lain Golden Globes hian aron sui zom le kan ti don nge ni Vin Diesel hian stage changin Dwayne Johnson chu kawin rang takin camera lampo in an lo focus ngal Dwayne po aron nui ve sang mai Hey Dwayne Vin Diesel hian category thar Best Cinematic and Box Office Achievement Award semin he award la tu chu engdang de lovin wicket kha ania thilmak de verol chu wicket he kumsang ni somni pali chunga sumla lut number film anile hau si lau hi ani Japanese actor Hiroyuki Sanada po in Shogun drama mangin Best Performance by Male Actor in Drama award ahom hove boka Hiroyuki Sanada hi aming la shilem lo te chuan Mortal Kombat Rush Hour 3 Bullet Train ti te wangin kan sheviaw loi si anga hetiang award lian thamadong hi alompui om tak zet atir lama kan soitak ang khan Shogun wang hian Ana Sawai po in Best Female Actor in TV Series Award adong boka Shogun drama hian Best Supporting TV Series Drama Award dong bokin Small Screen Winner chuan award dong number ni na achel nge ani Viola Davis chu Cecil B. DeMille Award mga choy moi ni in Entertainment khovela atho chat em wang ania he award hi Lifetime Achievement Award pani Golden Globes in unpek chhuachin zinga pakhat ani award pakhat zok Carol Bennett Award chu Ted Danson ne na hlan ni in television lama atho chat em wangin ani po in he award hi adong ani tizon soi to angkhan hemizan hian milar ankim hle kan ti to kha legend Sir Elton John po in he award ceremony hiron chimin Miley Cyrus po kumsang ni pako nuwa avoi khatnan Golden Globes sa hian kan movele ta a Beautiful Dead Wife wanga nominee ni in aron chelo viang bokani kha ole langsar zwa shoot kan ni boka award dong tu song song hi chukan tar lang vek lo mayanga tunatan chuan heti chin he ni phot se kan video te ilo hlimpui ve ni chuan like le subscribe khamin lo ti sakve sham la milar ti chan chin ngaihnawm tak tak dang tenen kanin mu fo don nia